pozdrav ljudi, danas ćemo igrati PES 2014, pa da krenemo. Utakmica je krenula s centra. Schweinsteiger odmah do Riberija. Ribery, da. Boateng. Schweinsteiger, idemo jedna iz daljine i korner. I bit će korner. Xabi Alonso neće, nego će Robin izvoditi. Ne možeš ti izvesti. I što se tiče ovog videa, nisam stigao ništa drugo, pa ćemo ponovo PES igrati. Boateng. I što se tiče onog prošlog, hvala vam puno za 50 pregleda. Ribery. Moj Ribery. Kad ti daš gol, joj, ova utakmica nas još neće, ni gola dali. Ne, dobro je, bravo Lan. Inače ovaj Alaba je smotan. I moj Neuer, zamalo da gol primiš. Korner je. Schweinsteiger, Lan, dobro. Kakva gužna. Moj Ribery, ne možeš ni lopti. Ovdje se spet. Boateng, Ribery. Ovaj Ribery ne zna dodat lopti. I naša sudja tamo. Ovo je sudac. Schweinsteiger. Do Ribery. Idemo na... Ovaj Ribery ne zna lopte baciti. Samo da igra u prvoj pozi. Ne, dobro je. Opasno je bilo. Ribery. Dobro je, nismo primili gol. Alonso, Schweinsteiger, Alaba može probiti, evo, prolazi bez faula. Ipak faul, bit će faula. Idemo jedan ubacak sa strane. Lopta do Vujtena jedna i za Robin. I kraj prvog poluvremena. 0:0. I kraj prvog, znači. A mi nismo ni gola dali još. Ne. Vujten. Dao sam ti šansu. Bravo. Vujten. Alonso. Za Millera. Miller ne može proći. Ne može Miller proći. Ne može. Lan.
Gece, hajde Gece. Pas. Ne. O. Jesi. Robin. Ništa. Out. Robin. Schweinsteiger. Udarac. Kakav udarac Schweinsteigera. Nije moguće. Ali nije gol. Schweinsteiger. Ne može. Alaba jedan iz daljine, Alaba. Ajde, uzmite im loptu, vidite da vas zezaju u 16-tercu. Ne, brži iz Boatenga, bravo. Što se tiče Boatenga, on je nemoguć u duelu. Gece. Out će biti. Glupane, glupi. Ste vidjeli ono? I idemo na produžetke. Ne možemo gola dati. Čudno. Najmo barem jedan gol. Ja sam zadovoljan. Alonso koji je odbran dobar. Alonso. Ajde Ribéry, uzmi mu je. Ribéry, pići. Ne. Bravo Boateng. Da smo primili gol da sudija pusti ovaj napad. Kako me nervira kad sudija ne pusti napad. To mi je nešto najgore. Sudija ne može... I... Vajbujten. Ne! Da je primio gol Nair, odmah bi ga... Alonso, Robin. Pa daj Robin, jel ti znaš lopti uzeti? Izgleda da ne znaš. Brano. Da si ovo primio. Ne, idemo na penali. Samo sad ne dadni. Ne, korner. Ne, sad ćemo ga primiti. Hajde sudija ovo, ne pustiš li?
A daj, sudija, pusti, mogao sam dat gol. Idemo na penale. Samo... Spremni smo. I Miller, gol. Bravo, Miller. Ne. Gol. I odbrana. Bravo. Hajmo, Ribéry. Hajde, ljubite majka tvoje. Gol. Bravo. Dade gol. I ne. Bravo. Ušla u gol. Baš sad ću. Nije moguće da je ušla u gol. Dobro. Begaj tamo. Gdje će ovaj šuter? Tamo, 100%. Ne. Još jedna tura penala. I gol. Odmah, gol. Fula. Pobjeda! I pobjeda! Veličanstvena pobjeda! I to je to što se tiče ovog videa. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!